Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe, izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Imana ikomeje kuturinda, Imana iduhaye umugisha, Imana itugiriye neza. Imana yakurinze ikomeje kukubambira amahema, niyo gushimwa, niyo guhabwa icyubahiro, niyo guhimbazwa ibihe byose. None ni itariki 27 kwezi ko ni ukwa kabiri, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Byuka urabagirane. Imana ishimwe cyane ko igikomeje kukwimana, ko igikomeje kukubambira amahema, kandi n'uyu munsi ikaba igikomeje kukubambira amahema. Byuka urabagirane y'uyu munsi. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu, ibice byaho ni 2. Some duhereye ku murongo waho wa mbere. Dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Mana y'amahoro ishimwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Mu mpinga y'umusozi dore amaguru yuzanye inkuru nziza, kamamaza iby'amahoro, yuzanye iby'inkuru nziza. Zanye inkuru nziza mu rugo iwawe, zanye inkuru nziza mu buzima bwawe, zanye inkuru nziza mu muryango wawe, zanye inkuru nziza mu mibereho yawe. Ariko aya masaha akira inkuru nziza, ko hari marayika w'Imana woherejwe mu buzima bwawe, kandi aya maguru yuzanye inkuru nziza aje iwawe. Hari ibyawe byari byarapfuye, ariko hari inkuru nziza. Maze igihe wakira telefone zikubwira iby'inkuru mbi, telefone zikubikira, telefone zikubwira ibyago, telefone zikubwira ibyanze. Ariko noneho dore amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Amaguru yuzanye inkuru nziza ageze mu buzima bwawe. Umva Yuda we, umva wowe nkurikiye nonaha. Yuda we, komeza ibirori byawe, komeza ibirori byawe, kuko amaguru yuzanye inkuru nziza ageze mu buzima bwawe kandi ageze mu byawe. Amaguru yuzanye inkuru nziza, komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Umunyabibi atsembweho, kuko umurozi atazongera kugera iwawe, atsembweho. Hari umurozi utsembwe, hari imbaraga zikuwe ku buzima bwawe, hari uburetwa bukuye ku buzima bwawe, kubera yuko umurozi atazongera kukuroga ngo agushobore, kubera yuko ibyo bagambiriye ku buzima bwawe, ibyo ntabwo bizashoboka. Imana y'amahoro inyujije kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Imana ishimwe cyane. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro nagere ku buzima bw'umuntu wese unkurikiye. Ndasengera uyu muntu Mana ngo amaraso yawe amubonekeho. Uyu muntu ndamusengera ngo ukuboko kwawe kwiza kumubonekeho. Uyu muntu ndamusengera ngo umugirire imbabazi. Uyu muntu ndamusengera ngo umwiyereke. Ijambo ryawe muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa 40, Data, iri jambo riravuga ngo umubembaza aho uri aragupfukamira, aravuga ngo databuja, washaka wabasha kunkiza. Ngo ariko ngo Yesu umubonye umugirira imbabazi, ngo urangije ngo urambura ikiganza uravuga ngo ndabishaka kira. Aya masaha ndasengera umuntu nkurikiye, mugirira imbabazi umuntu nkurikiye. Uyu muntu nkurikiye mugirira imbabazi, imbabazi zawe zimubonekeho. Uyu mukobwa mugirira imbabazi, uyu mugabo mugirira imbabazi, uyu mumama mugirira imbabazi, uyu musore mugirira imbabazi, uyu muntu nkurikiye mugirira imbabazi. Yesu mugirira imbabazi
imbabazi ibyiringiro bizima, mugirire imbabazi umuhindurira amateka, mugirire imbabazi umukureho uburetwa, mugirire imbabazi umukiza ibibembe, mukugirire imbabazi umukureho agasuzuguro. uyu mubembe wamugiriye imbabazi, urambura ikiganza cyawe umukoraho, umukozeho arakira. uyu muntu umaze igihe arwaye nawe mugirira imbabazi, urambura ikiganza cyawe papa, urambura ikiganza cyawe Jehova, urambura ikiganza cyawe Kristo, umukoreho akire, umukoreho abohoke, umukoreho yakira umugisha, umukoreho yakira ubuzima, umukoreho. rambura ikiganza cyawe Kristo, rambura ikiganza cyawe Jehova, rambura ikiganza cyawe mwami w'abami, umugirire imbabazi, umwiyereke kandi umurwanirire, umwiyereke kandi umushigikire, umwiyereke kandi umubambire amahema, kuko uri Imana igira neza. ndasengera uyu muntu nkurikiye amaze igihe kinini atabyara, uri Imana igitanga urubyaro. ndasenze Mana, uri Imana igikuraho ubugumba, ni wowe Imana igikuraho ubugumba. ndasengera uyu muntu umaze igihe atabyara, Mana mukureho ubugumba, muhereze kubyara papa, mukureho ubugumba, mukureho ubugumba. uyu mwuka w'abadayimoni umutsikamira, uyu mwuka w'abazimu umutsikamira, uyu mwuka w'abarozi umutsikamira, uyu mwuka w'abakonikoni umutsikamira, uyu mwuka wafunze urubyaro ku buzima bwe, numuveho Mana, uyu mwuka numuveho Mana. aya maguru yuzanye inkuru nziza nagere mu rugo rwe, maze yumve inkuru nziza mu matwi ye, yumve ko agiye kubyara, yumve ko agiye gukikira, yumve mu nda ye hakinamo umwana, yumve Mana nta kindi cyacecekesha amagambo uretse kumuha gutwita, maze izina ryo rigahabwa icyubahiro. erega nta kindi cyacecekesheje Penina nuko wahaye hano umwana. ndasengera uyu muntu rero, muha umwana Mana we. ndasengera uyu muntu nkurikiye, Mana afite ikibazo cy'amadeni, Mana mwishyurire, Mana inkuru nziza akeneye mwishyurire, muhe uburyo, muremera inzira Mana, hatari inzira haca inzira, hatari inzira Mana harema inzira. uyu muntu umukorera ibikomeye, uyu muntu umubambira amahema, uyu muntu umuremere Mana, umwishyurira amadeni. ndasengera uyu muntu amaze igihe ari umushomeri, Mana muremere inzira mu izina rya Yesu, umukureho ubushomeri Mana, mukureho ubushomeri, kuko uri Imana igira neza. mukureho ubushomeri Mana, mukureho ubushomeri. uyu muntu mukureho ubushomeri, muremera akazi Mana, uri Imana irema, uri Imana irema, uri Imana igica inzira aho zitari. uyu muntu umuremera akazi, uyu muntu umuremera uburyo, uyu muntu umuremera inzira. uyu muntu Mana hatari inzira harema inzira, hatari uburyo harema uburyo, hatari imibereho Mana muremera imibereho, kuko uri Imana igira neza. ndasenze nsengera urugo rw'uyu muntu nkurikiye Mana, uru rugo ruzanemo amahoro, uru rugo ruzanemo umunezero, uru rugo ruzanemo ibyishimo. ndamusengera Mana, uru rugo ngera urwubake, rwasenywe n'abadayimoni, uru rugo rwasenywe n'abarozi, rurimo rurasenywa n'amagambo. hari abantu batifuza ko uru rugo rubaho, ariko ndagusabye Mana, uru rugo rwubake rw'uyu muntu unkurikiye mu izina rya Yesu. rwubake Mana, rwubake. ndasengera uyu muntu uryama akabura ibitotsi, Mana uri Imana itanga ibitotsi, uri Imana itanga ibitotsi Mana. uyu muntu abuze amahoro yo mu mutima, uyu muntu umuha ibitotsi, muremera ibitotsi by'umugisha, muremera ibitotsi Mana, muremera ibitotsi by'umugisha, umuhe gusinzira neza, umuremera ibitotsi by'umugisha Mana, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana itabara, uri Imana ihindura amateka. ndasengera uyu muntu ararwaye Mana, mukize, uri Imana ikiza uburwayi, nta ndwara n'imwe ikunanira, ukiza diyabete, ukiza sida, ukiza kanseri Mana, urabikiza ndabizi Mana, si rimwe si kabiri. mbonye ubikiza, mbonye ubohoye abantu bawe, mbonye ubabohora, mbonye ubaremera ubuzima, mbonye ubaremera umugisha, mbonye ubaremera Mana. uyu muntu nawe mukize, kiza kanseri papa, kiza diyabete papa, kiza uyu mutwe, mukiza aya maguru mwami, aramurya aramubabaza, yakize mu izina rya Yesu. mukize uyu mugongo Mana, ndasengera uyu muntu ubabara mu nda, uyu nguyu ni umukize Mana, mukize mu izina rya Yesu, kuko uri Imana igira neza. uyu muntu arwaye amaso Mana, aya maso yamukize mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose. ndasenze ngurengera abantu bawe, uyu muntu nkurikiye mukorera ubukwe, uyu muntu nkurikiye muremera amashimwe, uyu muntu nkurikiye Mana muremere mu izina rya Yesu. uyu muntu nkurikiye ntarakizwa, muha agakiza. uyu muntu nkurikiye Mana, muhe yaraguye, ongera umubyutse, maze izina ryo rushaho guhabwa icyubahiro. urakoze Yesu,
amen. Imana iguha umugisha we warunkurikiye. Niba utari wakora subscribe wigenda utayikoze yikore, kanda subscribe, ibiganiro dutanga bijye bihora bikugera, isengesho ntirikagucike, ranca we ihera saa sita ntikagucike, kanda subscribe, kanda like, kandi ntugende utavuze ngo amena muri komenti. Imana iguhereze umugisha. Shalom.